الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إخوة المشاهديننا في كل مكان أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة تحية التي اختارها الله لأهل الدنيا في الدنيا وتحية التي تختص بها أهل الجنة في الجنة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe en yetti allahu jalla wala en juuli e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe hiɗen hiwrade on malan hiwrorade on e hiwrago gandanteɗema ko gon woni ngo allahu tabaraka wa taala hertinani julɓe ɓen ko aduna yoɓe hiwrodir e hiwrago ngo andanteɗema jalla wa ala no hertirani ngo wonande julɓe ɓen tun ko lakara yoɓe hiwrodir. allah humpiti en ɗum inni wonde nedema wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. wonde nedema yimɓe aljanna ɓe malaika ɓe natireɓe kala dambugal inne ɓe jang e kisal yo woni e dow moɗon mi hiwrori o gonɗon salminago woni yo jang e kisa woni e dow moɗon nokku kala ko towli ɗon yo musidɓe julɓe haɗa kañum kadi wirnanaki on émission moɗon anda ɗon yiɗa ɗon e oɗo nokku meɗen woni Jama TV émission wiyeteɗo gandal e faamu. haɗa musidɓe julɓe hande kañum kadi en arti e welo welo molanaɗo woni hiɗen mari hoɓɓe ɓandanteɗema ko machallah ko ceernoɓe meɗen wonɓe e yanganade kaɗo dina hino janga no janna no eto no faminira jeeyaɓe yimɓe ɓen e lawol allahu tabaraka wa taala won allah inniri ɗon li yukhrija annasa min adh-dhulumati ila an-nur ko jannugol ɓe yaltinaɓe ni ɓe kefranka ko addaɓe annowro islam. idan no musidɓe ɓe neldore neldari molanadi mais kono ɗo yo goto kala e maɓɓe e ceernoɓe ɓen yo weeɓitu neldari ndin. haɗa musidɓe julɓe en jonne ɓeɗo ceernoɓe hikkorɓe ko jungo an ñaamo ɗo ɓawa ɗum ɓe hiwro en ɓe andinen kamɓe woni homɓe ɓawa ɗon hetten kañum kadi jonne ɓeɗo ceernoɓe ɓe hiwro ɓe andinen ko kamɓe woni homɓe ɓawa ɗon musidɓe julɓe ruttiten jonnutugol ɓe yewtere nden haray hiɗen tori ina allahu tabaraka wa taala waɗata kala konngol ngol wonɗen wolde ɗo yo taw ko halisatan li wajhillahi l karim ko sabu allahu on wonɗen e yewtirde meɗen tori kañum kadi nde allahu ƴettata on onon ɓe wonɓe kala no keeli no ndaara o émission yo allahu tabaraka wa taala ƴettu on tawna on e ɓe o manti o wolifi mumɓe woni alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana haray ko ɓen woni ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. haray allahu tabaraka wa taala waɗu on e heɗitotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon gollitira ko wona noon kañum kadi e kala ndar to yeyɓe walla heɗitoytoɓe nde ɗo yewtere ɓawɗon hiɗen jonde ɓeɗo ceernoɓe ɓe hiwro fal yatafaddal maskura wa ma'jura. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmil qiyamah wa ba'd. أحيي الجميع وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أري كمين ألف يعقوب با حدود مدينة أري نوتا غونغو نودانغو o télévision men ɗo barkinaɗo yo Allah waɗu barke makko. amin. tawe o émission ɗo haray miɗo hiro miɗo weltoro kadi e invitation on e noddanu ndu mi hiwro on kadi mi hiwro kadi wonɓe e ndarude en ɓen toroɓe kadi ɓe heɗito nde yewtere men ɗo toranoɓe kadi ɓe naftora nde yewtere men ɗo haray kadi mi hiwro Cheikh Hadi
minna ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mi haɗa ɗo taw. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan hare musidɓe ko enen woni ko nani ɗum ɗon iɗen inneɓe ko towli maɓɓe ko Jama TV ɗo ɓe iwi ko maɓɓe ɓe ari ko maɓɓe haray iɗen jonde ɓe ɗo ceernoɓe ɓe hiwro aywa nam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Wa ba'du qailan lakum fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam. Musidɓe julɓe teddilɓe diinal islam towlodaɓe ka wondigal ɗo e towlodaɓe ka nokkuli sertuɗi katinandeji haray on hiwrama hiwragol islam ko musidɗo moɗon Bari Mouhammad Hadi jeeyaɗo e oɗo nokku meɗen wiyeteɗo Aygel tawaɗo e district Gongore e sous préfecture Pita. Haray ko ɗum ɗo woni présentation an on ka bangal ka meɗen ton amma Dakar ɗo aray ko joɗanɗo en fewn ɗo Kermassar yeru lebbi yogaji vacance on ɗo anniyiɗo ruttitagol kamen ton inchallah ko to woni joɗunde nden toro Allah subhanahu wa ta'ala e waɗan en towlude barkinade ɓawde me weltoni noddadu num jarni nodduɓe ɓen toraniɓe Allah subhanahu wa ta'ala cembe piiji ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu barki e télévision on o waɗa barke wonɓe heɗade ɓen o waɗa barke ko wona yewtede kon o arki sañ laɓɓinango joomi meɗen subhanahu wa ta'ala o waɗa ko nafitiri jeeyaɓe ɓen ɓawa ɗum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan musidɓe e yii neldari nandanteɗe mo Jama TV no aldani on kono habbito fuɗɗoto woni ɗa andi olof innay wo cinbunare neex so bahe dafay xeeñ bimana si tawi ko wona e defede kon si welay woni wo si fati tun si uuri a faama e ɗon wele woni idan ɗeɗo hiwrande ɓeɗo ceernoɓe tun haala ko ɗo ɓe haaluno hiɗen wawi wiwde e neftori boy kono yonali taw hiɗen jonnude ceerno Alpha Yaquba ɓe weƴƴiten e neldari ndi musidɓe hiɗen tora luɓugol ɓe noppi ɗin e ɓernde nden e hakkille nden heɗitoɗen yewtere nden toronoɗen ɓe Allahu tabaraka wa taala hawrindiɓe ko yiɗo wela falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Naam Cheikh aray ha joni en jarnayi nokkure nden jarne wonɓe heɗitagol en ɓen andintinen mawdu men on taw yani ko honno waɗi haɗen jooɗi ɗo hiɗen yewtude haray ɗum ɗon hino haton jini andinede en wi'i ande yewtere men nden nde yiiloto importance jeune jo e société mo woni on ahamiyatu shabab fil mujtama imma an yakuna islami aw wa joni ko ɗum wonɗen ko ɗum woni mawdu men on ko honno woni importance jeune jo e société mo woni on ko nafa hombo o dowa heɓude tawo ɗo yo neɗɗo yo heɓu nafa e nokkure tawo il faut que o wooda jikkuji ɗi o heɓi taw so heɓa nafoore o addana yimɓe nafoore si tawi o jikkinaki walla o ne'aka needi wawundi nafude yimɓe ɓen o nafata kon ko ɗum woni haray il faut heɓen taw needi islam on ɓay ko ɗum ɗon joɗɗini en ɗo joni noon ɗen andi hiɗen mari darorɗe ɗen mari ñentinteɓe ɓe andanɗa hoorema ko jeune ɓe noon wono meɗen enen en andinayi ɓen ɗon jantoɗen tariha ɓen ɗon sira ɓen ɗon ha wawen yonnorade ɗum ɗon daroren ɗon ha wawen nafude mofte men ɗen tentini noon umma islam on e kadi e leyɗele men ɗen aɗo ɗum tawo en andinayi ko honno woni jeune jo ko honno woni suka ɗen andi aduna on ko fewndi ɗo
ngalu ɓurngu mawnude ngun ko sukaɓeɓen. Ngalu ɓurngu mawnude ngun ko sukaɓeɓen. Wana o pétrole mo wonɗen e yiide, wana o jaman mo wonɗen e wolde fi mum, na uranium na bostik, wana goɗɗum goo. ɗen nande ɗum hande ino jaali e yewtereji meɗen. Kono wana ɗum woni ngalu. ɗum ɗon fof sino woodi e nokkure tawa ala darantoɓe, surtout noon tawa ara jeune ɓe wawuɓe, sukaɓe wawuɓe naɓude nden hunde ɗon, haray ɗum nafata e fus. En jonnayɗo exemple ji heewɗi, pays ji heewɗi, tawa ko mari ka maɓɓe kon goɗɗo kontata e ngalu. Kono ɓay tun ɓe ala sukaɓe daratoɓe e mawɓe fewjoɓe, no piiji maɓɓe ne yara yeeso. ɗum ɗon si en faalaɗo en konta ha janngo. Awa ɗen andi ɗo yo nokkure yo développe, ɗo yo diina kan ka développude num ko sukaɓe darino ha ɗum ɗo yaari yeeso. Ka diina ka lontiɗen ɗo hande enen hiɗen ɗon ɗen janginde ka hiɗe yewde fi makka ko sukaɓe daranino ka diina ɗo. Joni noon kon hon ko duuɓi jelu ha duuɓi jelu neɗɗo kontete oɗo ko sukani. Ka islam, ka bangal islam, no wi'a ko a partir de ko on tigi helli fa heɓi bulu ha 40 makko, ko ɗi hakkunde ɗi duuɓi ɗo neɗɗo on o kontete ko o suka. Joni noon sen wattani yila e ɗi duuɓi ɗo, exemple joni ala e misal on mo andanɗa ko duuɓi 15 o mari, ma duuɓi 13 o kontay hoore makko ko o paykun, o ronka daranade nokkure makko nden e diina makko kan. O inna o wa'a wasi o kanko o ala nafa hay e fuyi aduna o, tahi mo mari nafa. Ko ɗon fuɗɗi, ko ɗon fuɗɗi. Wala wa ma ɗum sa innen on mo andanɗa hoore ma ko duuɓi 50 o mari, o wat honnu woni hara fanunde makko kanko o gayni aduna o tawe ko honnum ko taweteɗo e fewjoɓen tun o tawetake golloɓen. Joni si fof woni fewjoɓe kon ɓe fewjante. Ɗum ɗo hino heewi e meɗen. Ɓe heewa duuɓi ɓen inna ko paykoy nanga e fijindaru. Marɓe duuɓi ha ɓen ɓe watta hoore maɓɓe mawɓe, ɓe ronka gollude. A yahay ɗo e nokkuje e haajuji men ɗin, tawa ko paykoy tun waɗi ba'e, waɗi ɗum ɗo, waɗi garam bubuji jooɗino inna waɗu ɗum ɗo, waɗu ɗum ɗo. Hara ko ɓe kamɓe duwano immagol waɗa golle ɗen. Kono ko honnu ɓe wattino hoore maɓɓe place mo ɓe hewta. Kum paykunɗa kum waɗali hoore makkum place mo dowa wonde on, janon ka watti hoore mum ko dowa ka wonde. Te noon ɗo yo yahu, ɗo yo yahu heɓay mawɓe fewjoɓe e sukaɓe darantoɓe nden fewjore ɗon. Ko ni kadi islam on darori. En wi'i joni ngu ngalu ngu marɗen ɗo woni sukayagal sukaɓen. Hinen andi hande ɓe wi'ay enen o continent men ɗo nokkure men nden hertini sen tentini non enen julɓe ɓen ko sukaɓen ɓuri ɗuɗude. Hino yehi ɓe kontay ha 60%, 60% e nder temedere ɗum fof ko ɗum ɗo ko sukaɓe. Joni noon ɓe sukaɓe ɗo si tawi ɓe jannaka diina, ɓe andinaka ko honnu woni fanunde aduna nden, ɗum ɗo haray ko jawdi perdundi ni waali. Haray ko jawdi perdundi ni jooɗi, tenon ko ɗum woni ka meɗen ɗo. En aray si tawi temps on permetti en yeeso e jantagol seeɗa ko andanɗa hoore ma sukaɓen ko ɗum ɗo jokki acci ko ɓe duwa jokkude kon. Ado ɗum noon en daroray
handuɓe darorede ɓen en ñentinayi handuɓe ñentinede ɓen woni hamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɓen ɗen andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko paykun ko ɓe woni paykun wakkilikun ɓe wonino paykun kun hiyali nene kun hiyali baba kun hiyali ɓurɗo wawde wallude ɓe ɓen yiɗunoɓe ɓe ɓen kala wonduɗe maɓɓe seeɗa tun feƴƴi maayi feƴƴini ɓe wuuri e ɗum ɗon no jeeya e muɗum ɓayi bappa maɓɓe Abou Talib fuɗɗike ɓe ne'ude tawi ɓe mari duuɓi 7 ko waɗi noon duuɓi 7 maɓɓe hari ko soro maɓɓe wonnoɓe e ne'ude on feƴƴini Abou Talib ƴetti ɓe bappa maɓɓe on mo annduɗen kadi ɗum histoire mum en na waɗugol tarih wonɗen ɗo kono nelaɗo sallam ɓay ɓe ari e makko kanko Abou Talib ɓe daari ɓe tawi Abou Talib no mari ɓeygure jawdi ndin ɗuuɗa ɓe arali kamɓe nelaɗo sallam ɓe jooɗi tun ɓe ronki wadde e fus joɗagol ka quartier si heeɓi ittirɗi kooƴe heeɓi 100 francs ko sooda café lanni na ɗum ɓe waɗi ɓe aru ɓe golli ɓe walliti bappa maɓɓe fi ɓe wawa jogitagol ɓeygure maɓɓe nden ko ni nelaɗo sallam wuuriri ni ɓe wuuriri ha ɓe janɗi ɓe meeɗa ɗen andi ɓe lam yashrab khamran walam yasjud li sanamin ɓe yarali beere te ko ɗum jaaluno fewndo maɓɓe ɓe sujjanali sanamu ko ɗum jaaluno fewndo maɓɓe ha hande ɓe hewti e duuɓi 40 maɓɓe on ɓe nela ha joni ko ɓe suka joni noon o suka ɗo ko o woni ñentinteɗo on ko o woni idol men on ana waya wattotoɗo sendi wattotoɗo dolekkeji janɗuɗi tuubeli janɗuɗi ƴettoten daroren neɗɗo no wonirɗa waɗirɗa simple wo kono gurdam maɗan ɗa waɗirta simple nelaɗo ko ɓe nelete are ɓe mari 40 ans suka gonɗinnoɓe sahabaɓe maɓɓe ɓen wondiɓe maɓɓe ɓen mo anduɗen ɓurɗo moƴƴude ɓaawo maɓɓe on woni Aboubacrin Siddiq on hari no mari 37 ans kañum kadi ko sukani ga ɗen mo anduɗen kadi jeeyaɗo ha joni e khulafaur rasidin woni Umar bun Khattab o no mari 27 ans ko tubata ɓeɗo fof ko sukaɓe ni ɗen andile ko ɓe piiri wakkili ha tawi ha joni ka dina ɗo hika dari ha joni ɗen andile ka dina ɗo no wi'a ko kanko ɓuri marde yimɓe julɓe ɓen aduna on fof hino wadde 8 milliards personnes 8 milliards fewndo ko fewdiɗen ɗo julɓe ɓen no ɓuri 1 milliard personnes joni noon dinaji ɗin wona dinaji 2 walla 3 woodi aduna o enen siɗen inde dinaji ɗen inne islam e yahudi e nasran en haaɗi ɗon no ɓuri ɗum joni arten ha joni e ɓen ɓe andanɗa hoorema ko ɓen duwa wonde daroɗe men ɗen ko ɓen duwa ɗen ñentinde ha wawen moƴƴinde o société mo wonɗen ɗo hande e wi ɓe kontuɗen ɗo fof ko sukaɓe wonno ɓe darani dina kan ɓe ɗumannaki haysi woɓɓe maɓɓe noon adoɓe tuubude hari ko ɓe ɗuma honno en telam ɓe waɗi erreur ji ɓe rewi ko annanɗa hoorema na ɗum Allah yamirno kono ɓawo ɗum noon ko anduɗen afallahu an ma salaf so on tigui tuubi ha gayni hande kadi kala fof ko annanɗa hoore maɗa wadde num hankin haray ɗum ɗon Allah jippini ɗum e hoorema a nangguitirtake ɗum al amal bi khawatimiha golleji ɗin fof ko sakkitorde majji on so on tigui wuuri ɗo ha ko mayata ɗon ko julɗo num ha ko on tigui mayata ɗon ɗumanni ke waɗi ko annanɗa hoorema yaltinaymo e dina kan haray na e dina islam o maayi contraire on kadi wona noon joni
nandirden ɓeɗo ɓe darike ɓe daɗitike ɓe ha ka dina ɗo wawi hewtude no jeeya maɓɓe on mo anduɗen ammar bun yasir walla mus'aba bun umair komi falno wolle fi mum mus'aba bun umair o woni no suka mo andanɗa hoore ma ko heɓaɗo e famille min lan heewi komi ƴettata exemple e makko sabu no min mi innayi sika dina ɗo hewti en ɗo hande kanko himo golli golle jane e muɗum e politique nelaɗo siyasa mo nelaɗo waɗuno ha tun ha ka dina ɗo wawi hewtude en hande sabu noon ka hitande sappo ɓere ka nelegol nelaɗo tawi nelaɗo dina kan heewali yimɓe ko honnum ɓe wonno wadde ɓe heeɓi politique honnum ɓe accay ɗon andi makka areteno hajju hay si noon nano hajjirten ɗo ni hajjirteno kono areteno si hitande hajju nden hewti kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe pooɗita yimɓe ɓen seeɗa seeɗa ɓe naɓa sera makka ɓe yewtida e maɓɓe toon nokkure wiyetende aqaba ko ni ɓe yewtidiri ɓe heɓi ɗon 12 ɓen ɗon ɓe nulidi e maɓɓe iwaynoɓe madina ɓen yani nelaɗo sallah sallam ɓe préparade yahugol maɓɓe madina te ko yahugol maɓɓe madina sowi dina kan wallah kamɓe nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe ƴettiri seeɗa seeɗa ha ɓe heɓi 12 ɗo walla jeɗɗo ɓe nulidi e ɓeɗo o mus'aba bun umair o woni awwalu safirin fil islam ambassadeur jo arano e islam mo andanɗa ma nelaɗo nelimo nokkugo harana nder makka o yehi o jangini ɓe dina ha ɓe ɗumanni ɓay hitande hikkitinde ɗen ɗon arti ɓe ɓurti ɓeydagol par ce que ɓe wonno 100 e ko fawi o golli golle jane ga hari ko pay kunnum to kunni o islam makko o wiyeteɗo ɗo mus'aba bun umair ko wonnoɗo e nokkure nde andanɗa hoorema o ala probléme hay fuyi muskila hay fuyi yani ko e gurdam ko faala o ñamata ko faala o wattato o acciti ɗum ɗon fo saabu islam o marno nene mo andanɗa hoorema ko neno mettuɗo fi marnoɗo doole on ɓay andi wondema mus'ab yalti e ɗum ɗo e dina makko ka woni kan o naati e dina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o tampini ɗum ɗo o tampini mus'aba bun umair moƴƴa fi yo iwu e dina nelaɗo kan woni islam ɗum ɗo ko kono kum payi kum ɗo ko wakkili kum haɓɓiti ha o nene makko ronkimo tawi wawata o naati islam on o golli ɗe golle jane ɗe mi janti fi mum ɗo joni inchallah ɗum ɗo yani ko misal tun ga wawɗen jonnude enen ɓe sukaɓe ɗo anden ka dina ɗo na innede mouhammad tun innede alpha yaqub tun cheikh hadi tun no na ɗum dina kan ko gollangol ka waɗa ko allah yamirima kon acca ko allah haɗuma kon joni noon si feƴƴi ɗon noon wawa noon daragol noon joni inna waɗayno laawi moƴƴinire kama no cuuɗi moƴƴinire kama kono sa heɓali ɗum ɗo sa heɓali ko ɓenta kon on no base ko honno wawirɗa nafirde nokkure nde wonɗa nden ara hino muusi joni ɓeɗo fof en ƴetti exemple e maɓɓe en andini histoire maɓɓe hay o mo andanɗa hoorema iɓe jeeya al aimma al arba imam Safii o ko suka wonno ɓay ɓe innayyi ko e nde 50 ans o feƴƴiniri joni noon ko kanko o imam Safii ko kanko waɗi ɗum ɗo ta'sis kanko o yaltini gandal usulul fiqh ɗen andi noon usulul fiqh ko ngal wallata en fi andugol ahkamu shar'iyya ande ɗum ɗo ko wajib ko makruh e ko waytata wona noon
ngal noon hannde ɗen andi docteur ɓe men heewɓe koye ngal woni wadde tahassus wo hertino jannga ngal kangal tun joni noon ko suka waɗno ngal اي والله awa siɗen jantade fi suka yaagal en wawata yewtude hara en andintinali walla en jantaki ɓe sukaɓe diina feƴƴuɓe ɗo islam on hino rerɗini hino manti ɗen andi hay alquran on hino manti suka fewuɗo nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. اي والله Allah subhanahu wa ta'ala jantani en ashabul kaf ɓen sukaɓe ɓen ɓe andanɗa hoore ma ɓe dogguno fitnaji wonɗi ka saare ɗin fiitu wawgo rewgol joomi maɓɓe. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe inni Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi on suka mo andanɗa hoore ma ko fewuɗo ko jokkuɗo diina mum kam. ما شاء الله ɓe maki kadi e hadis maɓɓe go ihtanim khamsan qabla khamsin hayatuka qabla mamatik wa sihhatuka qabla saqamik wa shughulika naam شباب ino no jeeya toon ko ɓe maki kadi ɓe janti toon وشباب wa shababuka qabla haramik fi raɓɓindingol yewtere nden yani suka yaagal ma ngal aɗo a nawyude wattan hila e muɗum golle ɗe duwaɗa gollude ɗen fewndo on sumati sabu noon sa falama moƴƴinde nayewu ma a gollay ɗum ka suka yaagal ma mo falama exemple joni en jonna ala misal sa falama wonde moƴƴinde janngugol ma ngol a wakkilloto ka payku yaagal maɗa wa illa a heɓoyay probléme pour ya heɓu sabat e janngugol ngol ɗen andi hay gurdam aduna ɗan si a wakkilaki ka suka yaagal ma ko heɓuɗa ɗon 20 ans ha 40 ans wakkiliɗa maruɗa liggiɗa e ko waytata wona noon sa heɓi 40 ans hande kadi aɗa ƴiƴan ɗan metti a innatake heɓatade kono noon ko kara han an e mo 30 ans on na on gotum haray اي والله ammo e mo 25 ans on wona on gotum ɗen andi ka suka yaagal maɗa ɗon ko ɗon fo sohol ma اي والله ko ɗon dina kan sohol ma ko ɗon kadi aduna on noon sohol ma kadi ko ɗon fof haton jimma joni noon enen hiɗen mari aada goto yani ko waɗeten sondo be sondo woni honnu neɗɗo en tant innen honnu ƴiƴan keccan diway اي والله min fayali ko noon pulal ngal yewtirta siɗa sika payku yagal ma miijitota ko fi aduna afan lahara dina ma ka hajuma ala anga sikkay payku mayata kañum no heddi ko 70 ans ma yirta a hoda ɗum hay e goto mayde nden no wawi bunɗo e tuggordu mum ɗum ɓe tappay tun bunɗo o anda kon ɗum woni tappude o waɗay tun ni awa mayde nden kadi ko non waɗi non wayi tappay tun no wawi tappude mawɗo no wawi tappude paykum awa noon koye a heblorowa militaire jo kadi militaire jo no hebli sondo ɓe si innama guere tun o jara o haton jina ɗum mannagol ko ɗon e ɗon o koye wattan yila koko suka yagal maɗa ɗo fof haton jinni e maɗa koko suka yagal maɗa ɗo dina kan haton jini e maɗa ko sika yagal maɗa ɗo hoɗo mongon haton jini e maɗa aw ko fewdo ɗo noon wattanta yila moƴƴina fii no wawiroya fowtagol tuma nawyuɗa fowtoɗa hara ko a rewɗo Allah sabu noon on mo andanɗa hoorema ka suka yagal makko o fijunoy fijindaruji goo o welsinino welsindareji goo
so nawi ko nayeejo yaafo ɗon e yewtere nden ko bulawjo wonta ɗum ɗon koko laaɓi poynon koko laaɓi poynon awa ɗum ɗo ko bange islam on ko rerɗini en e muɗum kon ko islam on yewti en e muɗum kon te yejjitu noon nelaɗo ko sallah ah sallam no maaki kadi e hadis goo la tazalu qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'al an 50 walla 40 no jeeya toon an shababika fima ablah suka yagal maɗa ko honno feƴƴinirɗa ɗum gurdam Allah lantoma gurdam maɗa ha gayna ko wonɗa payko ha janɗuɗa ha wonɗa mawɗo ha feƴƴinɗa o landoma kadi suka yagal ngal kadi yani en gurdam maɗa o landikama piiji ɗiɗi par ce que no jeeya ɗon an umrihi fima afna gurdam maɗa ko honno feƴƴinirɗa ɗan ko honno gayntorɗa ɗan après noon kadi landoma kadi suka yagal ma ngal kadi ɗum ɗo ko ɗum holli ka suka yagal goɗɗuno ɗon ka suka yagal goɗɗuno ɗon ko ɗon piiji ɗin fof wonata ɗaren ɗo joni entreprise ji ɗin walla ɗannaɗar ma ko aduna jokki est ce que ɓe nayi ɓe recrutude walla ɓe faala on mawɓe gollayɓe mawɓe remayɓe geseli mawɓe moƴƴinayɓe laawi mawɓe darnayɓe ɓe hatun jina ko ɗo woni fof joni noon sen wattani yila enen suka yagal meɗen ngal e suka yagal ɓe ɓe jantiɗen fi mum ɗo ko honno woniri enen ko honto wonɗen en taway enen en fokkita sakko hewtoyen en fokkita sabu noon en jantino ke nanen en wi'i wondema ko sukaɓeɓen ɓuri ɗuɗude e nokkuje men ɗen naynugol ka sa ɗon no en telan ɓe ittandema ko wontigi hellifa ha wontigi heeɓi duuɓi 50 sen daari ko ɓe marɓe 15 ans ha 25 ans ɓuri ɗuɗude e nokkuje men ɗen ɗum ɗo wallahi siko ɓe ayɓe men ɓe anduɗen ɓen siko ɓen marno ɗum ko marɗen ɗo non ɗon andi haray on sumati ko dogudu puccu e dogudu terrain na gootu wonta ɓe feƴƴitotono en ɓuri ko ɓe feƴƴiti en ɗo hande kon on andi ɓe innude enen wondema ko enen woni mustaqbalul alam ko enen woni l'avenir du monde kono o avenir ɗo omo renɗen ɗo yannaɗa hoorema sa naati ka quartier ji ko fof no jooɗi no jogui téléphone no waɗana wifi haray ala hay coggu connexion o ala si on wifi ɗon o taƴama a connectotako joni noon suka mo andanɗa hoorema o mimmintako hay e batte on ko no wawi nafude ko noni jokkuɗen ko joɗagol ka quartier ji connecto jokka o réseaux sociaux en tata goɗɗo connecto tago jokku réseaux sociaux jamais kono hayrul umuri awsatuha ko ɓuri moƴƴude piiji ɗin ko hakkindi ɗum kala ko waɗi exe ko ɓenta kon exe mi anda honno wiyete yani ko ɓurti kala ko ɓurti wo haray hibbay kono wirten noon sukaɓeɓen hino jokki joɗagol ka quartier ji connecto joua pari foot gollata iwde ɗon ha kikiɗe oɗo olie o yo nafu ko charge o wonani naam ko charge o wonani fami makko on sukaɓeɓen hino jokki kala yaltuɗo ɗo joni hino morude sukundu mum ndun tokka sukundu mum ndun wona yimowo fof no faala joni yimugol wawɗo yimude welɗo dande emo wela dande fof yimay fof no yimude ma ɗum on tigui moƴƴina honno page muɗum tun ka Facebook ka YouTube
wona kirɗinowo waɗowo théâtre ko leydi hondi développé tawi ko kirɗingol woni toon ala ɓe jantiɗen ɗo fi mum nane ni ɓe na jalugol wonno golle maɓɓe ɓe jalali ɓe gollu ɗi pays ji ɗi wonɗen e ƴettude misal e développement takaddum ɓe na jaleɗe jokki na yimugol jokki enen ɓaleɓe noon ko ɗum woni golle men surtout enen julɓe ɓen ɗum ɗo e ki bonki jaaluki ka meɗen ga ɗum ɗo hino tardini sukaɓeɓen haray ɓayna e waw yewtude ɗo piiji ɗin fof koko yeru ko Allah taaqinani en kon tun wawɗen wowlude walla ko yeru ko jorde nen hatun jini kon tun wawɗe wowlude en yoɓinay ɗum ɗo sukaɓeɓen enen fof ko en sukaɓeɓen wondema yo honno dolnoroɗen jikkinoroɗen jikkuji islam ɗin janggen dina men kan neɗɗo andata ko fokkutuɗa sina andu ko honto iwruɗa taw en ande taw honnon dina men kan ko honnum islam inni ya jikkinoro ko honno comportement islam jonniri e ɗum ɗo suka janggen dina kan janggen alqur'ana on si ɗum ɗo feƴƴi en jangi dina kan janggen gande fewdiɗe ɗen fiye en taw e moƴƴinoɓe ɓen hande ɗo en feƴƴin o émission men ɗo ko technicien jo jooɗi hino no filmude ɗo no wadde ɗiɗumaji o programme ɗo fof si feƴƴa jono so an jannguɗo dina kan ayni nono min jangata ɗi piiji kono joni an joni yewtere ma nden hewtirde jama on jangge gande fewdiɗe ɗen en même temps ha joni kadi accen ɗuɗugol tan ko woni wo hiɗen tawa ko waɗi wo hiɗen waɗi pere en fokkiti en yahay sin waɗi ko mi woli ɗo kon en acci heɓugol tan ha ɓurta en naat en jikkinoriki en wowtini ɓalli meɗen ɗin gollugol gollen har en jooɗaki omo annanda hoorema hiɗa jooɗi tun hiɗa janngude alqur'ana ma on suwondo ɓe sowdo kono a gollata toujours hiɗa habbi ko goɗɗo jonnatama 100 francs e 500 hara ha joni jeytali awa wakkiloɗen kadi jikkinoɗen wowtinen ɓalli par ce que ɓandu ndun koko wowtinɗa ndu wo ko ɗum ndu wowtata sa wowtiɗi walagol ɗo ñande o ñande pour ya immoyo wonay probléme ya yo golloya sa wowti kadi gollugol a yiɗata jooɗogol e suudu awa haray ko ɗi konnguɗi ɗo mi faala firmirde yewtere anden kala ko feewi e muɗum ande ko Allah subhanahu wa taala iwi kala kadi ko aali e muɗum andon ko mankude ko jaasude gandal neɗɗo on waɗi ha on tigi yewti ɗin ɗo wona fanunde an haray ko ɗiɗo mi falno yewtude wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallah ɓe jalbinani e nokku on ɓe jalbinani en kala nokku ko jama on jooɗi feendo ɗo ɓerɗe ɗen hentike heɗike yewtere nde andanteɗama goto kala no habbino nde kontinta mais kono musidɓe kono wirɗen tun nane noon ɓayi ko ceernoɓe ɗiɗo hande goto kala e maɓɓe no aldani en neldari ko ɗum waɗi hay min mi juutinta hande ɗon andi ɗan heewi haala ha mais kono na hande mi hollata ɗum ɗo ewanam en hewtine joni Cheikh Mouhammad Hadi kono kadi en hewdeɓe en andintinayi tun jama haray antenne on udditama e kala faalaɗo noddude no wawi noddude numéro haray no afficha ɗon e 78 116 82 38 on ɗon si noddi ɗum ɗon wawa hendade ɗo imma ko Cheikh Alpha Yakuba walla ko Cheikh Hadi Falla landade imma ko yewta ɗo ko ma ko lande ko yowdiri e dina dambogal ngal no uddita kala faalaɗo noddude ko Jama TV ɗo idan no musidɓe hiɗen jontude Cheikh Hadi kamɓe kañum kadi haare falyatafaddal maskura wa ma'jura. Aywa nam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi awwalan wa akhira. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
wa marra saniya fassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam. aray en jarni ceernoɓe ɓen en toron keɓe allahu tabaraka wa taala yo yoɓiran en ɓe ko ɓuuri e moƴƴude. aray no woni noon kadi ko maîtrise ɓe fi journaliste université Cheikh Anta Diop Dakar. yo Allah subhanahu wa taala hiwɓe e ayna reena wallitira ɓe diina kam fota wona seeɗa. haray sen arti e nde ɗo toɓɓere ko toɓɓere molanade nde tawata nde heƴata e jonde wotere. koyo Cheikh Alpha Mahmoud ƴettumaka ko Allah subhanahu wa taala taginani ɗum kon omba fowto. Cheikh yero ƴetta omba fowto, goɗɗo goo ƴetta omba fowto. fi hon ɗum ko toɓɓere yaadude e kala zaman. kala kadi alhaaliji duniyawi e ukhrawi hino hato ginni ɗum ɗon. ɗum ɗon feeñi e nder yewtere maɓɓe nden. hino jeeya e ko ɓuri hollude toɓɓere nden ko toɓɓere timmude molanade. si en daari misal jomen tabaraka wa taala o tagi bani adama o addimo e lo'ere ko boobo. e nder gol boobo yagal ɗayre yagal jeune yagal o iwita ɗon o hoota kadi e lo'ere nayewu. joni si a daari a eɓɓi duuɓi neɗɗanke on, a fini a tawi a prévoyimo duuɓi 15 ɗayre yagal. ko wakkili wo so heeɓi hakkilo watti nafudara komo mawɗum wakkili tigi 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 ko 20 ans 25 ans o wonta goɗɗum. joni ɗon 25 ans de perte ko ɗayre yagal. ɗon ha 40 ans yeru kun o waɗani hoore makko ko ɗum o mari. ko ɗum ɗon nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam joopi e hadis mo ɓe jantani en o. joni on diggante hakkunde 40 ans e 25 ans ma 45 ans 25 ans ko jelu won ɗon ko 20 ans. musidɓe julɓe tedduɓe on 20 ans ɗon mo ari aduna fijirimo. haray ko honto o mari ko ƴetta ngalu aduna mamala laara. a ari a wawa fus, a etama ha a wawi goɗɗum. gila kun wawɗa kun ɗon an ha famodirta hay wallunoɗoma on. nene ma yewtay ɓeeno fiddi, baben ma yewtay ɓeeno fiddi. an ɗanangi fewnɗo ko an woni goɗɗum ko a kusetenoɗo ɓorne walline walle. gila ko wawanɗa hoore ma ɗo koko falɗa wo jokkata jemman fuuɗa hirude ñalorman fuuɗa ɗanade. ko honto ƴettata ko nafa ma, ko honto ƴettata ko nafa heddiɓe ɓen. idan hino jeeya e himmere nde ɗo toɓɓere woni hon ɗum min ahammiyati shababi fil mujtama il muslim anna allaha taala lam yursila rasulan illa wa huwa shab. ha hande gila min nuh alayhi salam ha ko fewdiɗen ɗo zamanu nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhiru rusul wal anbiya kamɓe sakkiti alamu tabaraka wa taala suɓi jonni risala si wona hara ko zen ala mawɗo ala ɗayɗo. himo hiwaɓe noon ka ɗayre maɓɓe o waɗa ɓe hiwaɓe ɓe watta ko boni no se on jantorini senela sa sallam makka ko beere hewuno ɓe musa ɗum mettade te on tuma ɓe heɓali nassu innuɗo no harmani ɓe. kono ɓe ɓadaki. holli jomen tabaraka wa taala no hiwi ɓe watta ko hana hay ka ɗayre maɓɓe. joni noon ɓay kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ha nu ala nulaɗo tawi ko mawɗo ene ɗum no hitti ka hitta. mo woni noon suka fewndike ɗo e ɗi duuɓi mo ɗi ɓe fewndino 40 ans ɓe hendori risala. ɓe noddi ɓen fo ko moyende 40 ans ɓurɓe ɗuɗude ɓen jaɓiri. fi on ɗum karama ko ɓen taski ɓenni ko fi on ɗum ko payi kum ɓurata jaɓude, ko fi hon ɗum payi kum ɓurata jaɓalngol diina ma ɓurata jaɓugol ko laaɓi e hakkille mum ɓa yare woɓɓe ɓen ko critére darta o ko fi on ɗum ɗum ɗon par ce que payi kum kadi ɗum ɗuɗali responsable mo tawata o hula e intérêt ji taƴayɗi. masalan mawɗo kanko o fewndoto ko tawatara mo huli taw perte salaire, taw haɓido e ɓeygore makko nden, taw haɓido e laamu ngun. ko ɗum waɗi kuffaru ɓurayso ɓurɓe ɓen jaɓano. nde newɗo e nelaɗon sa sallam fokkiti feƴƴingol Abou Sofiane en e kumbaluɓe fewndo on tuma ɓe jaɓali saria on ɓe arno ɓe inni nelaɗo alah sa sallam ari maki wi'u la ilaha illallah
mi tefanoyama yeeso joomi min hiɓe hakkunde ɗon joni kamɓe ɗiɗo nde kufaru Quraysh moɓi e maɓɓe inni an accitay ko tawrunoɗa mawɓe ma ɓen kon saabu kum pay kum ɓe sakkiti feƴƴingol ɓe tubali nelaɗo sallallah alih w sallam suni ha alquran jippi innima kala linabi walladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lilmushrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim ɗum ɗo holli nelaɗo alayhi salatu wassalam no suni noon fi yoɓe jaɓu ko honɗum hannoɓe jaɓugol ko intérêt général mo ɓe tawno on baynama pay ko anda ɗum ay mawɗo siko chauffeur o doginiray ngal doye ñeñal mo calcula ɓeygure nden calcula yaasi o calcula piiji ɗin kono pay kon si joggike ɗo motoru ko mayen tum maya hen ko ɗum waɗi ɗum hiɓani fayɓe ɓen etagol inna kañum wakkiloto yaha barsama barzakh mawɗo no waɗa ɗum pay kum feetu kon no waɗa pay kum to sukum no waɗa ɗum ko wonɗo hakkude ɗi duuɓi ɗi jantuɗen ɗo innata min ko barza ma barzakh fi hon ɗum oyna ko wonɗo no satti joni ko wonɗa ɗo sino satti ene mayde satta ɓuuri ɗo haray isan si hakkil golli si ɗengal sori hakkil ñaaway joni noon ko ɗum waɗi nde Yusuf alayhi salam ka suratu makko jomen tabaraka wa taala filli to aya goto o wi walamma balaga ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kazalika najzil muhsinin jalana Allahu minhum nde kanko woni nde o yettino ka sukayagal makko ko on tuma jomen tabaraka wa taala moƴƴorimo gandal e faamu e wonugol jooma ñaawo o ñaawa hakkunde julɓe nam yaafe allo nam allo nam ɗon e jam allo nam ɗan heeɗi on ayson heɗaki écran on ɗon ɗan heeɗi on goy nala toon jam tawona eyyi alhamdulillah kano télé eyyi ha hi noon tigi ana jam tawona eyyi alhamdulillah yo allo nam komi falano yewten seeɗa quoi eyyi ɗan heeɗi on allo haray ɓe hetta yoɓe yewtu ɗan heeɗi on ɓe heɗade haɗa ley ko ɗum waɗi aywa nam haɗa kamɓe yoɓe accu hakke haɗa si a noddi wata heɗo e écran mo wonɗa daaride on haɗa a coupa e ɗum ɗon heɗitoɗa ko téléphone maɗa ko ɗum woni saabu haala kan yoka e attodir aywa nam cheikh tayib nde o fewnino ka suka wa yagal yoga e karama koɓe maaki walamma balaga 40 sana woɓɓe wi ko 40 ans isan ɗum no sappi e nelaɗo alayhi salatu wassalam fota ko 40 ans maɓɓe jon noon ɗo ko ɗo neɗɗanke woni jon doole ko ɗo woni jom fikre ko ɗo miijitoto ko ɗo o mari doole ko ɗo o ƴettata ko teddi ko ɗo o yahata ko faala ko ɗo o waɗata kala ko faala ko ɗo aduna yiɗimo ko ɗo reɓɓe yiɗimo ko ɗo honɗum kala pihum ko ɗo faalamo jon noon kanko ko ɗo jomen tabaraka wa taala kadi ɓurimo ɓuridemo faalede isan joni noon jomen tabaraka wa taala humpiti ko wana noon kadi o waɗiranta joddi ɓe moƴƴinayɓe golle neɗɗo sa woni tum moƴƴinowo golle laɓɓina anniye ko jomen tabaraka wa taala sembinta fiyal haaliji maɗa yo Allah subhanahu wa taala tawnen toon e ɗimmum ɗum e hollay ɗum hittugol oɗo mawdu wondema en jogay en waɗa almuwasana bayna sababul yawm wa subbanu assahaba radiyallahu anhum ajmain ko ma ƴetten misal no cheikh o makiri ni peesidiren hakkude me en enen e sahaba ɓen hara en ƴettu tinni ɓen e me en e ɓurɗo fofude on e sahaba en hewtoɓe sahaba ɓen ala fofuɗo yo Allah subhanahu wa taala yafolan kono c'est à dire waɗuɗo e maɓɓe ƴetti islam on bimbi o feƴƴini kikiɗe oɗo ara o gollani l'islam moƴƴa si a ƴetti ɗo noon enen gollanɗo l'islam o gurdam mum ɗam fof ya Allah est ce que mo wawi hewtagol on wata hewtade fi hon ɗum
jomen tabaraka wa taala wi radiyallahu anhum wa radu anhu. o heɓi oɗa hay so o windali fus hay so jangali fum tun ɓay tun o waɗi istislam hay so o juulali o horali o heɓi radiyallahu anhum an hay siko a hombo de en tant que a mayali natuɗa aljanna a heɓi ɗum a heɓal ɗum idan joni noon en wiiɗo ɓurɗo fofude on par exemple mo waɗali goɗɗum e maɓɓe e ɓurɗo wadde goɗɗum e men tawi ɓe wawi en sen ƴettino welsidiɓe ɓen tawata ere juulugol eɓe fijude ere juulugol futuro eɓe ka teren alansara ɓe ka teren samedi dimanche ɓe ka boîte de nuit mas ɓe tardata lambe ɓe tardata kala ko wiyete e affaire ko fewndi ɓe tardata ene ɓe ko honɗum woni heɓude nafoore e ɗi piiji si a jooɗi ke a ndaari télé match 90 minutes match on gasi si a weelaka a ɗon ɗaaka haray kon ɗum heɓuɗa toon nafa ko ɗo gañi kewɗa gañaki ɗa heɓa noon tinniɗo e men perdowo tan ɗon ka heɓata wiyaɗo cheikh wiyaɗo ahi wiyaɗo oustage ɗa heɓa mo perda ɗon tan ɗon hara o ronku hoore makko lando ɗen landal gotal gila yaltuɗen ka me en adoɗen hewta ɗo en hiƴi paykun sinuwa hum ka yaasi sinuwa hum paykun sinuwa hum en hiƴi kun jinda ka yaasi yalde ɗo on en hiƴi naare hum ka yaasi en hiƴi porto hum hay ka maɓɓe a hiƴata ɗum ko fayɓe men ɓen enen ɓaleɓe ɓen enen fulɓe ɓen enen ko enen hiƴata ka yaasi no terena 21h 22h paykun kun natal ke suudu waali ko honto avenir kum paykun fokkiti si o wayi ni yeeso nene makko o wayi ni yeeso baabe makko yeeso koto makko si ɓeydiri kon no wata cheikh o makiɗo nane wonde makko enen woni avenir on janggo joni enen woni avenir on janggo nam ko honɗum wonɗen préparanade janggo si tawi hande on e ronku janggo e ronku haray ko honno moƴƴiniroyten ko arata ɓaawa men ko moronki hoore mo moƴƴinay goɗɗo joni noon misal e ɓen sahabaɓe ɓe ƴettuɗen hara ko raɓɓinɗingol no cheikh o makiri nane ni si en ƴetti Uthamatu ibnu Zayd radiallahu anhu o wonno mas'ul o joga responsable nela sa sallam jonni mo responsable e khaswa wonnoɗo hakkude julɓe ɓen e romen ɓe ɓen tawi on tuma ko 18 ans e waɗani mo wasana baynanawa bayna aywa joni noon kanko responsable hakkude romen e julɓe ɓen fi guere maya nata aljanna ma jaɓa dinal islam enen hande pay kun 18 ans a landotomo tugale julde o jaabo a landotomo fi ashara mubashiruna fil janna o jaabo a landotomo ko honto nelaɗo on alayhi salatu wassalam faati o anda a landotomo ko nelaɗo ko ɓeyguli jelu marno o anda 18 ans hande mo wawi andugol mo wawi andugol kala équipe mondial mo wawma andangol ko équipe ji jelu woni e nder Europe mo wawma andano ko équipe ji jelu woni e nder Afrique mo wawma andangol ko équipe ji jelu qualifi Ligue des Champions mo andanma ɗum e ɗum e ɗum kono ko wallahi sen wondiri yanta e wondore a heɓata o no andanma goɗɗum e dina makko hara sa yi o no juula a yurmetemo harale ko ɓiɗɗo julɗo inde julɗo sa hanni mo an andi ko a kefeero min subhanallah on haɓay wallah kon no waddata on ɓay ni na o julɗo hara mo andi ko ɓe wona julɓe ɓen ɓuuri julɓe ɓen oɗo komo 18 ans woni responsable piro hakkude julɓe e romen ɓe ɓen enen 18 ans men hande ko wonno hombo baccalauréat si ari ɗo ko jellonanta no heeɓi BFM si ari ɗo ko jellonanta no heeɓi bal ko jelo hiyata no janggi ha hewti ton ɓe sillinanima ɗo moɓe janggidi ɓe a nanayi wa classe maɓɓe 6e on wodu no boyi accituɓe adoy ɓe waɗu examen ɓen noon accitino joni noon ko jelo fuɗɗi acciti hakkudere nden ko wana noon kadi sen jetti Abdoullah ibn Zubayr bunil Awwam
ko on ɗon woni adiɗo jibinede ɓaawo hijira nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. kanko o moɓidirno ko heewi e fayɓe zaman nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam makka. ɓen ɗon fof ɓe silmi ɓe naati ka diina sabu makko. fi on nun o jaɓi diina kan o convainquike o naati e makka. enen noon si tawi suka woni julɗo finowo juula subaka o ƴettay flyers samedi vendredi dimanche fi yimowo fi moɓidirgol ko amete fi ko yahete fi ko yahete fi ko yahete ole ko julɗo ɓi juulowo geeƴe juula subaka o ala heɓa naali tan taskanagol diina, o heɓa naali tan janngugol ka, o heɓa naali tan yanyugol ka, o heɓa naali tan hoore makko anditugol ko o maayowo, o annda ko hande, o annda ko janngo. O anditaali no woodi goreɓe makko maayuɓe, kanko himo heddi, o annda ko onde sayi. O hino maapi tun ko honno fijirta, jokki we ko faala, jokki ko faala eno faalira. Yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en jam. Amin. Ko wano noon si en ndaari ko ma sukaɓe yiltito, ma ene sukaɓe yiltito ɗe wonen hon ɗum wonen sukaɓe moƴƴiniyoɓe haray wonaali sukaɓe bonnoɓe. Sukaɓe noddayɓe e moƴƴere haray wonaali sukaɓe noddayɓe e bone. Andita si a noddi e moƴƴere ɗa mari moƴƴere sifa jokkuɗo ma. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki man da ilal huda fa lahu ajru man tabi'ahu wala yanqusu zalika min ujurihim shay'a. Si tawi tun an noddi e moƴƴere e peewal ɗa mari baraji yeru jokkuɓe ma ɓen no foti wo 1000 personnes jokkima a windante a ɓeɗuytantake a ɗuytantake. Ko wano noon si a noddi ka boni are mayin amen ɓe ari, are mayin ɗaɓe ari, are mayin ɓe ari, yeru arɓe ɓen no foti wo a windante wano non an kadi bakkatu. Allah subhanahu wa ta'ala yo hiwo en hiwana en. Toɓɓere tammere e sakkitinde nden woni hon ɗum woni influence moderne e almughriyatu almuasira. piiji ɗi tawata ko wonɗi détournugol jeunesse on yaltina ɓe e goonga naɓa ɓe fenande. Andi noon ɗe wi'a ko woni yaltowo e goonga ko annduɗo ka, oɗo mo andi goonga kan himo e makka, o heɓa ko convainca mo e goɗɗum goo naada subha ka hakkille makko waɗa mo jiɓi liɓi ha o yalta e ɗum noon, ko ɗo woni yaltuɗo e goonga. kono noon mo naatali e makka o wiyete yaltuɗo mo fini adike andugol paykum wattaneyla gila hande ma harno gasa ɗon wattannoyla. pay koye goo ko téléphone dankorte, pay koye goo ko télécommande dankorte, ko nu addi ɗum ɓe andi ɗum ka fi on ɗum mahowo gooto, mahoɓe 10 ulama o tarbiya ɓe inni, mahoɓe 100 bonnowo gooto no wawi bonnugol ko ɓe waɗi kon e nder duuɓi e nder ñallal. se en ƴetti misal nde ayɓe ɓen faala en bonnande, ɓe arali ɓe inni taw juulu, ɓe arali ɓe inni taw ngooru, ɓe yaltinay piiji ka maɓɓe ɗi ɓe waɗata ɓe holla en ɗi fayɓe men ɓen jiña. sa en ni ɓe watta haɓon ɓe rewani en ɗon ha yaasi on boni en yii ɗum. Isan mahoɓe 100 bonnowo gooto o bonnay ko ɓe waɗi kon. jonno si bonnoɓe woni 100 moƴƴinowo gooto moƴƴete ɗon ko ɗum woni muskilla on. A naata e juulide juula ha iman ma on ɓeydo, janngal Qur'an ha iman ma on ɓeydo, ko damal o futta ɗon ka otoje o futta ɗon, ka yaasi o futta fi hon ɗum. ko a sikkay si en ndaari ko julɓe woni yaltude ka cuuɗi, kono o fitna wonɗo en fitinde ka yaasi ko woɓɓe goo na julɓe noon, ko julɓe ka no hani ko julɓe ɓen wattanayla. joni noon no jeeya e ɗi influence ji ara nun kun e majji, no woodi e majji ɗi tawata ko généralement du monde entier hiɗi woodi.
no jeeya e mum internet et puis internet no détruisiri africaine noon détruisira noon européen kamɓe ka société ji maɓɓe jani golle téléphone ƴettetake on layra ɗum si a ari heure no wodi empreinte ma mo ɓe ƴettata heure tan a naati si a tardi heure mo ɓe wimama ɓe retouré ka salaire ma andi kamɓe connexion tampinaɓe ko ɗo natata e restaurant iƴa gollowo no connecti no jooɗi ɓayi no waɗi ni ka ko ɗo yata e goɗɗo ko gollata himo acci masalan ko tailleur jo ko mécanicien jo mo acci client jo makko no mapiɗa himo connecti ɗo mo wola tum mo waɗani tum pourtant ko ɗa intérêt makko ɓuuri ka ɓay ko si no marché o heɓa ko soodira téléphone kono kamɓe ton ere golle ɗum ala bal hay wonɓe ton ɓen siɗa humpodirde maɓɓe ɓeynete ere golle mi ala ɗum ɗum jonna ɗum ɗo ko généralement internet on ko ɓuuri tampingol ko enen africain on baynama si a peesidiri hakkude men e to e pourtant e wiyanen ko enen woni on ɗum julɓe normalement julɗo no duwa finude ɓuuri mo wona julɗo kono hande hiɗen nanga ko enen ɓuuri komiɗude fi hon ɗum mo gollude e ma tun ko komoyagal yiratama e pourtant le hara ko joomi men jonnuma ko no hecci ko jogui kon par ce que l'islam ko arno gila 7e siècle e nelaɗon alayhi salatu wassalam ha joni hay fuy sansali e mum si a woni e mum a anday ko adino e ko feƴƴuno e ko fewndi eno ariloyta ka joni noon no jeeya e muɗum internet ɗum noon ko généralement hino jeeya e muɗum télévision télévision alhamdulillah no nafude moƴƴa yo Allah subhanahu wa taala arkisu en nafooreji ɗin heeɓo e mum ko piyum kun tawata ko kaafa ki belndi ɗiɗi télévision ko kaafa ka belndi ɗiɗi hande mo heɗike waaju o nafitoray mo heɗike darse o nafitoray iyasan billah siko goɗɗi goo kadi nafa en heeɗiɗo on ka lorray mo isan ko Allah subhanahu wa taala hiw en iwana en joni noon kala ko yiiɗa nafa faamu lorrano ɗon ɓenne hakkude ade nge ɓeygu mum nafa kan no ɗuuɗi ha ko noon no toon caɗele ɓen caɗele ko ɗen muññotoɗa si ƴetta nafa kan a waysan ko piiji ɗi tawata ɗin lorray ko ɗin ɗon muññotoɗa dirtina ñeñina siɗɗa sendidiri ha adda ko nafata kon nafitora no jeeya e muɗum ko ɓuri tampinde jeunesse on football pari foot simb lamb fréquentation plage si a yii samedi dimanche kon ɗum ɓennitiri ɗum VSD vendredi samedi dimanche vacance on fop ko fiji ndaaru a wi Magic Land Anse Bernal a wi ɗon Monaco plage a wi ɗon ɗum ko tenen Dakar ɗo ɓe moƴƴini piiji tawata spécial ko fijirɗi tun gorko suuɗata ɓanndu mum ɗum debbo suuɗata ɓanndu mum ɗum jumpodiron ka nder ndiyam joni noon julɗo a julɗo marɗo avenir wono yo wonene janngo ne'a wona baaba janngo ne'a o si continue ni ɗan gurdam mum ko hombo o nafoyta joni noon ɗiɗo ɗi fop ko ɓuri moƴƴugol e neɗɗanke on ko yo eto anda no wa'ata kanko Allah subhanahu wa taala hiwa e moye majji si a andi hoore ma tun pullo fu tawi nayi junngo laaɓo ngo metta mettude fiyon num hara hésita hay fus joni noon si tawi hara ɗiɗo fop an ar kum wo hiɗa humpa ɗiɗi haɗatama golle vendredi si match championnat Angleterre no woodi ɗa humpa championnat Espagne no woodi ɗa humpa championnat Italie no woodi ɗa humpa ligue de champion no woodi ɗa humpa deftere Allah on no waali siranelaɗo sa sallam no waali julde e korka e naafila jemma no waali ndaare connexion internet ko naɓi yimɓe ɓen muskila ɓurɗo hulɓinade ko naɓi en a yiƴa e julɗo no ɗanora ñalorma inna ko connexion minuit mi sabbi moƴƴuɗo kon ɗum watta gila minuit naɓi nder moƴƴuɗo ko jantagol joomi men ma ɗanoɗa ma rewa joomi subhanahu wa taala juula toroɗa Allah yo Allah fewnane fewna yimɓe ɓen ko ɗiɗo jokkata kono si tawi noon neɗɗanke on kanko saa i dewal o sangitirima o watti saa i sama kala
sai sama kala makko kon wonta sama kala kadi ka joni o wura bimbi sama kala kikiɗe sama kala ñalorma sama kala jemma sama kala hara non o mo nangi mo moƴƴi andi ko ɓuri hulɓinade ko tuma neɗɗo nangi no ɓuri fof hara na o fus ko hombo ha hande nanɗi no wiya min mi moƴƴa ananta on de ko manto hoore mum tun min ko billahi ko ɓaylam muññi o ko ɓaylam wakkili o na ɗum me wondatano harale kanko e hoore makko si a fuɗɗike mo inni joni mi wolne no woɗa ni amono to heña inna goo a juulata leero inna ɗiɗi a wolanay mo ellaji makko ha wattana ella on piiray e pourtant kanko ari o considéra ɗum hoore makko a waɗay komi fermirta yewtere nden goto fof yo accu hakkil e mum kañum ulama tarbiya ɓe nayi en yo hoore ma intéressé ɗa moƴƴi ko an a boni ko an bonki goɗɗo lorratama lahara moƴƴere goɗɗo nafatama lahara man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha kala arduɗo e moƴƴere o heɓay 10 kala arduɗo e bone o heɓay sina sifa o heɓata sina sifa ko naɓi kon karama koyɗo goto wi si tawi jomum subhanahu wa ta'ala en ni sa waɗi 10 sa waɗi gotum heɓay 10 ko moƴƴi sa heeɓi gotum yoɓeɗa gotum ko boni wosi a welsindoyke lahara ha gotum ɓuuri ɗi 10 wiyanoɗi anaji subhanallah wo ko o tigui woni perduɗo o enni wo min ino maapi nimmi on malaɗo ko honno malira ko ɓuri minon maapinde ko on malkisaɗo ko honno malkisira fi honno jomi men innimo ardi e gotum moƴƴum o waɗanaymo 10 joni an si tawi gotum ko ɓuranima ɗi 10 musidɗo julɗo aray ko honno ɗum woni ɗi mo ennima ɗo si a soodi hunde jomumen tabaraka wa taala si arkisima ɗo a soodi o téléphone ɗo mi hokkete ɗi 3 ceernojo ayta to kusa hay siko ya ñalɓoyata hendoɗamo hendoɗa 3 ji ɗi yeyta oya gardaɗi yaɗi ɗi ka siko jon hakkil jon noon si tawi woni an ɗi téléphone ji ɗo 3 ɗi laawike ma a hocci kaydi a watti ka jiifa hoti a sikki ka téléphone haray hakkil golli awa julɗo asli makko ko malore haray goto fo yo hoore mum maapin ɗum ko ɗum woni wasiya mum goto fo yo maapido e hoore mum yo andu min ko honɗum yoni wadde ko honɗum yoni nafaytade min ko honɗum yoni nafa julɓe ɓen ko honɗum yoni waɗano l'islam ko honɗum mi waɗi ko Allah weltoraninmi jogo ɗum ko honɗum e Allah mi wondi mi itta ta jokko Alpha Mamoudou o Zouway Balon tun yaho geeci tun annu isan goto fo yo hiw hoore mum tolɗen Allah subhanahu wa ta'ala si tawi laaɓi ko kanko woni ko arkisin o waɗanaen ko laaɓi ka makko e ko jaɓa kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan en tolunde nden o yaafo en cipal jeeɓike muɗum o fewna en o fewnira en o fewnana en sukaɓe ɓen o tabintanen e dinal islam hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aywana musidɓe hare kone woni ko heɗitinde ɗo yewtere nandantedema ko nafisa jiddan e wondude e nafoore moƴƴa noon hiɗen jarna ko adi kon woni cheikh Alpha Yaquba ɓe yewti yewtere labande hara yo allahu tabaraka wa taala junnu balɗe ɗen ɓeyda gandal ngal waɗa e maɓɓe nafoore ko nafata julɓe ɓen ko won noon kañum kadi cheikh Hadi Mouhammad Hadi ɓe yewti en yewtere nandantedema moodi kamɓe ɗiɗo fayda fankuɗo o a yiɗayno si o tokkitoto yewtere nden wallahi musidɓe ɗo ala ko ɓeyden ɗo hay e hunde ko waɗi ko ɓeydata njuuri e dow njuuri ko fi yo boolije ɗen yoɗo hetto yetta baɓe ɓen heeɓe koɓe rottane si tawi na ɗum ɗon jara hiɗa wayla njuuri e dow njuuri iɗen nde ɗo yewtere laaɓi pos en weltani keɓe amma cheikh Yaquba ɓe yewti en ko yowdiri e sukaɓe ɓen ɓe addani en ibi ko nelaɗo ko suka wonno ɓawo ɗon ɓe artirani en ko sahabaɓe Mus'ab ataɗo imminede Madinatul Munawwar awwal safirin ila fil islam atiɗo wonde ambassadeur ɓe yewti en ɗum ɓawa ɗum ɓe artani en ko nder Qur'anul Karim woni ɓe sukaɓe ashabul kahfi woni innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ndaru ɓe Allah inni ɓen
ko sukaɓe wonno gonɗinɓe joomi maɓɓe. Allah inni ɓay tun ko sukaɓe ɓe gonɗini wazidnahum huda mi ɓeydani ɓe gonɗinan. Ndaren annabi Ibrahim ko suka wonno ko waɗi sanga nde sanamuji ɗin taccano nde ɓeya arno wulliti man fa'ala hadha bi alihatina emba ko hombo waɗi ɗum ɗo sanamuji ɗin jaabinoɓen ko ɓe inni honno ko sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. minen nde ko men nanno fimum no wowle ko suka on no wi'e Ibrahim. awen andi annabi Ibrahima ko suka. e nder yewtere nden Cheikh Hadi yewti en wondanede ma ɓemɓe Allahu azza wa jalla jippini fof e annabaɓen Allahu ha hande nelali ɗayɗo, ha hande Allahu nelali e towɗo duuɓi, bal ko sukaɓe Allahu azza wa jalla woni ko neli. ɓe addani en qissa annabi Yusuf alayhi salam. Allahu inni walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi almuhsinin. Daru Allahu inni tumande o yehi ha o woni suka yagal makko min jonnimo annabankaku ngu ko wonno ndaren annabi Musa alayhi salatu wassalam sanga nde ɓe iwuno Egypt ɓe ari ha ɓe ari oɗo nokku ko ɓe wonno ɗon Almadiyana nde ɓe wondi ɗon e on mawɗo ɗon ɓaawo ɗon duuɓi ko ɓe ardi kon e duuɓi 10 karamakoɓe ɓen ko tabintini kon duuɓi 10 ko ɓe aynani on ɗon yummi on ɗon beyrawo si ɓe okka sonnajo ko ɓe iwata ɗon tawi ɓe heɓi duuɓi 50 si ɓe yehi noon Allah inni ɓe idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah on jonni ɓe waɗi ɓe nelaɗo tawi ɓe mari duuɓi 50. ɗiɗo fuu en wawa famude wona ko Cheikh Yaquba yewti en ko, wona ko ceerno Muhammad Hadi yewti en ko. ɗum ɗo fof kono ruttita e ɓeɗo sukaɓe. kono no wallahi musidɓe julɓe ɓeɗo yewti en go woni Cheikh Yaquba nelaɗo maki ightanim 5 qabla 50 wattan yila tonoroɗa piiji 5 ko adi piiji 5 no arde ɓe maki e muɗum suka yagal mangal ko adiya nawyude gollal ngal. ɓe addani hadith wonnedemo ñalane dargal ko yimɓe ɓen fof maapi ɗon ko Allah inni ɗon wondanedema yawma la yanfa'u malun wala banun. jawdi nafata ɗon, ɓiɓɓe nafata ɗon, hay e hunde nafata ɗon ko nden ñande Allah on innata ɓe wondanedema la yazalu qadama abdin hatta yus'al an 40. woni nelaɗo maki nden ñande teppere to wata tawtaya teppere ɗimmere si wona jeyaɗon ko malande piiji 4 no e ɗin piiji 4 suka yagal makko ngal ko honto o gayni suka yagal makko ngal. i wallah ko fijundaru wama khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin. Allah inni mi tagirali kam e konkon hakkunde mum fijundaru ko hon ɗum addiranoɗa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. mi tagirali jinna yimɓe ɓen si wona yoɓe rewa. Allah inni ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. mi faalaka yoɓe arkisam, faalaka kañ kadi ñamita yo iwre maɓɓe ko waɗi ko mi woni arkisowo jon dowle ɗen. ɗum ɗo fof en wawa famude ko suka. kono musidɓe sakkitore qissa goto woni ko ñande goo wi'en joni misal ko en wowlu qissa on ha gayne landitoɗen hoore men siko enen siɗen jaɓa. woni oɗo suka o woni wi'en joni ɓay hewɓe meɗen hino Sénégal ɗo o iwi ka meɗen Fouta o ari Sénégal ɗo o golli ha lewru nde o golli wo o jonna 50 000 o jonna 20 000 o jonna 100 000 o jonni ha o heɓi mbuuɗi ɗuɗuɗi o noddi nene en baben en aywanam ɓiɗɗan on boramo an ko honɗum faalaɗa baben yo ko jombugol mi faala awa ɓiɗɗo kawma on no ɗon ɓiɗɗo bappa ma on no ɗon ko hombo maɓɓe faalaɗa ko ɓurɗo labbe ɗon kuma rawnu kunɗa ƴettanelan on ɗon aywanam yaha o jomba on ɗon o addamo si on ɗon ari ha ɓe noddamo téléphone awodey hande ɓeyguma iwiga o sooda danki o regila suudu o labina ha hayso o lototanoko nde ñande o loto e nde ñallanga laabi 3 sonnajon ara ha hewta so ari ha o hewti o inna koto yo miɗo ronki rotirelan koye donkal an ɗo donkoye an ɗo naadey ko suudu luɓelan satale tawo mi yaha ko hurgo mi ara. o sonnajo si yehi ha ko dambugal hurgo o ƴetta satalde nden o wallinande ko dambugal hurgo o yaha lawol makko. o sonnajo yaha duuɓi 10 on yiidali, duuɓi 20 on yiidali, 30 on yiidali, 40 on yiidali. nde o artoyi tawa ñiiƴe solino yeeso
ɓominoke sukundo iwino rawnino ɓandu ko newluno fof woni joni koko ɗaati waali oɗo sonnajo ara ko maɗa o konka o inna assalamu aleykum, inna waleykum salam, inna ko hombo, o inna ko min ɓendu mon tarido, inna ɓegon kaarijo hombo ko min ɓiɗɗo bappa mommo jombono ɗon on, ɓiɗɗo bappa hombo mumi jombuno kadi on andi taalilon ko min arnoɗo mi lubi on tatalɗo nden tummi yehi mi arti taalini. Ene oɗo sonnajo si o woɗuno ha o gayni ene a innemo yo naatu, wallahi ma a innemo yo naatu musidɗo, a innemo mingoye mi andama o ene kina andi to Allah yalti nata, sa naati tun sa yalti tun a yi'imo ko honɗum ko ya ƴeñƴo taw ko honɗum faalaɗa awa mi arti dewgal meɗen ngal waɗi amulo non doni amuro feendo ɗo amour hakkude men no ɗiɗo ene wallahi ma siko an a wi'ay awa joni chéri koko ma bel naati nder ga ka an tongi hade miɗo habbi ma duuɓini mi laɓɓitima nane ñaamo ko ɗum wiyatamo ne cheikh siko enen e wiye ɗum on sonnajo en wiyatamo ɗum ɗon ka joni noon ko honno noon misal ngol no famiro ko honno noon suka ko allahu ɓuuri mo faalede ɗon ko aduna ɓuuri mo faalede ɗon o wakkilo o suɓo aduna o waɗa fijondaru ha aduna gaynira fi makko o arta o inna joni mi tuube woni miɗo ƴettude jikirowol naɓa goroje ko juulirde hande kadi ko menen e imamu men salli en woni jatigi. Ene kanko oya sonnajo o jaɓalimo o weltorali on sonnajo ɗon ka o sikkude kankade Allah on weltoremo feendo ɗon, ka o sikkude Allahu tabaraka wa taala weltoraymo wono suka ko Allah on ɓuuri faalede ɗon o woni e diina. Ko ɗum waɗi wallahi musidɓe si Allah on newnanima a woni suka tawiɗa yiɗi diina tawiɗa jogitika diina wallahi ko Allahu tabaraka wa taala fannuma o inno a faɗa fus kam ɓuuri jogogol fof. I wallah musidɓe julɓe e yewtere nden en wawata ɓeydude ɓuri ni wa illa tun en jarni hoɓɓe meɗen ɓen Jama TV weltani kewon yiɗuɓe émission gandal e faamu hande kañum kadi ɓe weltori o moƴƴa noon harelan andi ɓe habbiti seena moɗon ɗo ñande goo nde artoton ɗo joni wa illa ko kalimatul akhira min cheikh Yaquba konnguli mum sakkitiɗi ko hamɓe hiwrotoɗon e ko honɗum kañum kadi e sakkitorton e konnguli aywa nam ba'da adiya lil makan kadi inchallah. Nam aray en jarnay nokkure nden ha joni no fuɗɗorino ɗen yewtirde noon du'ano ɗen nokkure nden yo Allah waɗu barki e nokkure nden e wonɓe e nokkure nden. Amin. Naɓa télévision on yeeso sabu noon yarugol makko yeeso ko ɗum woni yarugol en yeeso surtout noon sukaɓen wano ɓay ko ɗum joɗɗini en ɗo hande no fanɗi e télévision ji ɗin feƴƴinayɓe diina surtout ko no wona e yewtirede ɗo ni ɗen andi diina ka wonɗen kan ɗo fe leydi ndi wonɗen ndin diina kan no wayi ko ɓuri hewde kon télévision ji ɗin ko on bange ɗon hammiri haray en ko ɗum woni en yettay yimɓe nokkure nde moƴƴa ɗen andi ko fewndi kon joni si tawi ko hande siko affaire musique wonano e wolede film e ko waytata wona noon a tawayno jama on ko ɗum ɓuuri hittinde joni noon ɓay télévision oɗo ni hittini fi yewtugol e diina ara en torantoɓe jarna se haadi ɗo weltoro e noddandun ɗo moƴƴa andina toujours musidɓe ɓen wonɓe darde en ɓen ana fi gandal hino woodi en ɗumannoto tun en etoto tun woni aray du'a on himen torimo moƴƴa inchallah toujours kadi andina jeunesse goreɓe men ɓen wondema ko français innata kon priorité koye on tigi woni e muɗum ko woni priorité kon acca piiwoy suna iwoy ko yani sani ko andanɗa hoorema koye ala nafa e fuy wona e muɗum hono no wirɗen ɗo joni ñalla konettagol wala konettagol
ɗan nanno ceernoɓe goto ɓe maka ɓenni on mo andanɗa hoore ma o waali yarde beere o waali e amugol oɗo wiyete bimbi o yaha o ɗaɓɓa golle walla o inna o waɗay ko soobe o wawata saabu on ɗon hannde kadi ko ɗanagol woni golle makko ko ɗantoɗo ɗon ha 16 heures 18 heures o immoyo hara e hoore makko no mettitimo ko ɗum waɗi wattanen yila ko wonɗen e wadde kon anden ɗan gurdan ɗo ɗan habbaki ɗen reeni ko sukaɓeɓen joni woni e feƴƴinde même ñande fini weeti on yiya e gorejo meɗen ko feƴƴini kono ko ɗum kaya wattan yila e gurdam maɗan. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Voilà. Waleykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Idan sey haadi onon kadi kondu wonɗon e sakkitorde ma homɓe hiwroto ɗon kadi komɓe jarrot ɗon kadi aywana aray alhamdulillah walan wa akhira aray en jarni taw nodduɓe ɓen en torike Allah subhanahu wa taala yo yoɓirɓe ko ɓuuri e moƴƴude e jon nokkure nden yo Allah subhanahu wa taala waɗu barke e mayre kañum e directeur on e kala wonɗo kippuɗo e banggal golle ɗen kala ko woni e ɓaade e muɗum yo Allah subhanahu wa taala laɓɓin wona ko waɗa barki amin amin ara en jarni kadi cheikh alpha yaqoub e makuji maɓɓe ɗin fof yo Allah subhanahu wa taala nafitirɗi e taalik mo gongo noon kadi o weltorama foto fa jasakumullahu khairal jasa aray komi hombirta yewtere nden tamin komi sakkitoto yewtude ɓay aray ko pulal we laafi si on tigui sakkitike tun no gasa aray ko goɗɗum gonnanoto non iɗon heddi ɗo ta aray lan hombirda yewtere nden ɓawde mi duwanimoɓe men ɓen goto fof jibinɓe ɗum ɓen duwaka ɓe yeggitude kala alhaali Allah subhanahu wa taala powɗo gurdam maɓɓe ɓen ɓe tawata mawɓe mum fati ko Allah yurme ɓe yaafo komi wasiyoto hoore an wasiyo sukaɓe ɓen koyo goto fof eto wona eko nafata ɗum goto fof eto wona eko nafata ɗum kala ko hiuɗa ndaaru ko honɗum marɗa ɗo nafa a heɓay ɗo 100 francs a heɓay ɗo 200 a heɓay ɗo 300 ka a heɓay ɗo baraji ko ɗum ɗum ɓuuri mawnude kala ko tawata ala ɗon intérêt aduna nafowo ma na nafowo ɓeygure ma na diina mari ɗon intérêt terto ɗum machallah aray ko ɗum ɗo woni go'o ɗimmon ɗum mi wasi yo jama o yoɓe ɓeydu wakkilagol janga diina kan jangugol diina kan tammon ɗum lan artira fondoji enen fulɓe ɓen fof ka meɗen ɗum ɗum mi hombirta aray wattane yila ka meɗen minen ko toon min joɗori o sayi ɗo gila duuɓi ɗiɗi joni en tori Allah subhanahu wa taala waɗu barke nokkol ɗin fof kono aray yeru komin heewi kon ton si jomumen faabori e gurdan e laamu moƴƴu aray ton ko avenir yo Allah subhanahu wa taala waɗan en ɗum aray si jangguɓe ɓen wi yata ton gandal heɓotako ton si marɓe ɓen inni investirata ton ngaalu heɓotako ton ulama tarbiya ɓen nayi wo la qimata lidduniya illa bi wujudil insani fihi wa qimatul insani huwa dinuhu aduna ala valeur kala ko nokku développe ɗo ko yimɓe développi ɗon kala on neɗɗo développe wo nokkere kadi kanko tigiri valeur makko on ko diina makko kan idan ɗo ko burure wonno nokkeli bo e caɗen fof ko burure wonno ko nu watti ɗon saare ko yimɓe ɓen awa ka men kadi tan wi ko burure mawɓe men no toon mawɓe maɓɓe no toon wakkilo ɗen kadi narten toon fondoji ɗin e ɓeygureji ɗin e jawle ɗen investiren si courant yeehi ha ka district wono gongore falillahi alhamdu donc haray en tori ken wasike musidɓe en fof yo artir fondo muɗum ka meɗen ɓeyda wattangol ila mi fandaki nattugol fondo on ton tertagol cayɗen goto fof koko Allah subhanahu wa taala waɗi arkise makko noon o wurata ya ibadi inna ardi wasiyatan fa iya fa abudun kala ko tawata wawa wonugol ɗa rewa joomi ma tun andu haray koma wakkilo ɗa fi ha yo ɗon wawyade haray en toriki Allah subhanahu wa taala ɓanto district ji men ɗin fof ɓanta sous préfecture ji ɗin ɓantana en ka meɗen addana en toon jang e kisal o waɗana en ka wonɗen ɗo kadi développement molanaɗo waɗa kisal o hisina hen kala koɗo e kala wonɗo ga o hiwa laamu ngu o fewna ɓe o waɗa ɓe yurmeteɓe ɓe laamiɓe wa sallallahu ala nabina mamadou alayhi wa sahbihi wa sallam aywa nam haray musidɓe julɓe en jarni ceernoɓe meɗen ɓen en weltanikeɓe haray yo Allah mo julnu balɗe ɗen
reyna ɓe acciɗen e maɓɓe ha ɓooya juuta. hiɗen tori kañum kadi nde allahu tabaraka wa taala barkinante en nokku on jaabinana en duwaji duwaɗi ɗin. haɗa musidɓe julɓe kala wo ko yiwɗon feƴƴi émission moɗon on gandal e faamu tawi weeli on tawi kono duwa yarude no iwri allahu tabaraka wa taala. kala wo ko yiwɗon e muɗum tawi faljere heeɓi e muɗum immorde faljagol e bindi feggagol e ɗengal faljugol no firote ɗum ɗo no iwri e menen ko waɗi bani adama asli ko tagaɗo ko faljeɗo. idan no gandal timmugal ko jomirawo on woni ko herani nokku ko innuno wama utito min al ilmi illa qalilan. so tawi allah ko ɗum o yiiɗo wela en e yontere hande émission moɗon wowaɗo yiɗaɗo gandal e faamu e Jama TV e oɗo waktu meɗen nde futuro on juula. aqulu ma tasma min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع